kamari-kamari mah eueuh. Jangan duit anjo kerpeting. Oh, nah juri tadi dia. Ayo tuh. Aduh. Yang mana sakit gitu tadi nama mabok orang. Iya sih. Kita orang kalau keluar ti imah eta langsung juri cet gitu. Biasa semua kenal orang. Iya gede ini. Aduh, aing gak berangan betul lah. Bunda aing maju dangket udang nih lah. Aduh, tuh aing. Kita tuh kabur lagi duit aing. Teman kan. Wah. Aduh. Enggak, satu aja lah ikhlasin belah. Setan nyokot duit sih. Setan ini butuh biaya merenjang daang. Saya lah beli lah kayak deh. Komeng kemana sih? Wah, asup tuh bebeja. Sampai lompat sakit tuh, dadah. Pak Haji. Pak Haji. Kirinan serangan doang. Naon dak? Tidak. Woi. Pak Haji. Setan ingin aranjing jasad aja. Bangsat. Meresahkan. Setan. Aing kan penting yang ulun. Uyul, yang kunti. Lu bener. Bener di tongkrongan hal. Berarti bener. Aing keur penting ka tukang uduk. Cek tukang uduk nyana nyen uduk. Atuh, masa tukang uduk nyen basah? Nah, bego aja ge. Kualat sia. Maksud aing tukang uduk nyele kunti. Mama you kero. Mama beneran yo. Papa bolo. Aing macan nyele mah gitu ente percaya. Tek nyele, aing mah tek nyele hala. Hot. Makan nyele kayak gitu semerende. Nyoker penting eta mah alasan tukang uduk bae geus beak gitu. Oh emang meli uduk sih tadi berean. Tadi berean beak cenah ku kunti. Ngakuna mah. Wah, bisa bae tahu tukang uduk. Oh bener eta mah. Tapi bener kosna je. Aing mah teu percaya. Ih, bener. Pak Haji, ai ulah kitu sia. Ini orang keur di kebon kieu, ai jadi asupkeun ka kelek sia. Dikitukeun tah. Ayo. Oh, sia buset, mabok sia. Bodoh aing mah teu percaya jeung sesieun. Aing boga tasbehna geus sagegede kos kieu yo. Sagegede peureub. Eta mah kosna kunti teu ieu, kunti teu seunan naon. Kunti modern. Bener dah. Nyana teu ngaruh di jelema kumaha bae ge. Aing teu percaya can nyele mah. Urang nu oke bae ge holo disampeurkeun teu sieun. Teu sieun di Maksudna urang anu sieun. Ngisinkeun lembur okem sieun keneh ka kuntilanak. Can sempurna berarti okem sia. Wah, mal wakau gawe aing tek bolos heula. Buka timu Pak Haji aing. Sok naon bae pagaweana keur peuting ge. Tah panen bubuhan. Deui beurang meureun ih. Woi, Meng. Kenan jadi dinya. Banget sia tolol. Kan yang nanya kenan nyebut tolol. Nanti keribut ya. Mun saya nyebut tolol. Pak Haji itu nu tolol mah. Tepuguh-puguh. Peting-peting tah panen. Geus maya budak leutik sataranjang di ngaganggu aing. Kitunya. Saya ngabela Pak Haji. Gawe kan itu yang Pak Haji. Dagluk, selalu ngomongin Pak Haji tuh. Aing nanya kasih ya, kenal saya di dia. Syaratna asup Pak Haji mah. Tuh, tadi tuh yang gawe mah. Nah, kita beres ngomongin siapa. Tolol, momonyongan. Bung amat yang dicium ku sia. Sudi. Woi, saya mau ulah ulin tipe cia. Nek ketemu setan cia. Iya, enggak embu amat aing. Mangkana eta, kok setan Pak Haji mah. Wah, bangsat. Berang-berang aing kapan iki nu sieu. Bangsat dong. Wah, ngan aing pusing bae. Ya. Aus ya. Daglok, letik-letik ge.
Jualan. Aduh. Nah. Ih, culo dah. Woi, jalanan siapa aja nak? Kopi. Boleh tah? Balik. Ih, enggak lah, ayo tanggalan. Ayo sabar ya, minum. Ayo nah. Bego. Aduh, nyala bener. Ya anjing. Aduh. Ih, pasal kenal tuh walaupun. Ya. Woi, anjing. Kok ini sebut anjing? Ngopi. Ngendah kun ya. Pan kayak mah anjing sih. Ngopi. Santai dulu, santai. Diuk. Kenaran sedak. Ya, ngopi dak ya. Kami mah kerkong ko jurig. Ngomongkan banget sorangan atau? Banget ya tilo. Lebok. Dagong. Lagi aneh nih. Sandai kalah yuk. Sandai kalah emang di Sundatan. Biasa di tempat nu sepi mah. Siapa Seserian baik. Goblok jasa. Ulah seserian di tempat kos kieu mah. Sana seserian. Goblok ya, tolong. Wih, Rindi. penting mah ulah kemana-mana sih ya. Bapak juri. Tuh kan, bener kan? Ayo mah kuntina kergentayangan. Tuh, nyamun. Bener atuh. Nyawas ya. Pantesan. Anjir di tayangan. Di atas nanti keluar mun pede. Weh, geus yuk bubar yuk lah. Sieun ih ngobrolkeun jurig bae. Aing tuh ani teu mabok mah. Oh, aing gedek nyapuan imah. Ngurusan imah. Nya. Cenah ada siapa wih. Mah terkenal burang, terkenal puting. Siapa kan mah? Ih, berikat bulu. Ayolah. Ayo nyeluk kena didinya serangan dia akan Iya, setan ayo, sih. Ih. Merasakan jasa itu. Kunti gitu yo, serem jasa. Buset dah. Enggak ada. Paji, tolong Paji. Tolong. Paji. Ayo sih. Kunti aja toyo. Kunti. Ya katanya orang. Tuh percaya aing berang-berang menyak aya jurig. Benar. Teu percaya aing mah berang-berang aya jurig. Aing ge jurig main gapleh tak aya ti berang. Percaya lah. Jangan. Tuh, kunaon sih tuh. Kunaon sih? Macul Paji. Maca doa. Aman.